Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Ki Paidbah nong Shnong ka Khliehtyrshi West Giant Hills ha ka hinyaw talag ubanay Risau kilayami Paidbah kan thaibat shenrang ban Pynkhuid Shnong bat si Pynthymmai ki Signboard Jingmana jong ka Shnong ha ka ni ka jing Pynkhuid Shnong lalam kmando wahe Shnong uba kit bok rembai bat ki nong Shnong ki nong Shnong kila Pynkhuid ki benta jong ka wa mintudu bat Pynkhuid yo put usam bat ru ban Pynthymmai ki Signboard Jingmana jong ka Shnong habakren bat kilat pathai khubor u wahesh nong ukit bok rembai ulayathu adien bakador bar kabalalong hakan riutering larai bandan ka jinglet pet yo podusam bat Pynkhuid Shnong haki benta jong kawa mentdu hadu tri yong riang Oi em lang ne ga step hini ne benta punyo kam gadak ko ile Pynkhuid yau podusam yong ga Shnong kat kam wada history yong gi wahe hagi spa snem manchwa Wagani ka thao man ko area yong ga dorbar Shnong Khliehtyrshi wa ha ba ko pu sam yong ga Shnong Khliehtyrshi ko jo khut maya hi por yong rim to ga jingkeng pamla to ine wan hinim em ga wan and re pnyu e gam ga dak ko wa I la li Pynkhuid yo pu sam wa em ga Signboard yong I hite ko wa he pti yong ga Shnong Khliehtyrshi bat kam jo le ya ga Signboard ni ma ham hai tai ko se ina do snem ar jar khan le ta ha ni ga por da I kwa yu pnyu wa kiwi ki Shnong yo tip ki wato wa I da wan li Pynthymmai yo puru sam hawro chnenter gani ga ler matru na do nei tai na khle mantru ni tai hado poi stai sa kriang ri ta gani ga por kwa cho cho ban chi halor gani ga jingwan yong I wa had how new snem arjar ar ho banai match wa yo em ga jinyalang Paidbah ko em ga jing thmu yong gi tu wan gi bru wo chim ya gani area badu sein kam ga dorbar Shnong Henry I ya objection da boi haden ars ngi ga jingalang yong ki da boi hadis council hado ne da man go kam go pending Henry hagini ki sngi ki por go da I em cho gi bru chimet ki wawan li Pynkhuid chaini dei wakam kam ga dorbar Shnong nto kam gi wa chong Shnong ne tei daw da panman ya I panman ga dorbar kani to go jo li pai I ya gi por ki sam si sen ji snem ha chwa kut ka banai liyor ka ya gani ga thau kat kam wa da timit ya I ka Shnong Khliehtyrshi langba ga dis council wa pai wa yo ya khandau ga chiep bad wa bor ya I kam sunchar ya ga Shnong ga thau bad em le record hadis council sibon halor ga jing NOC wa da permit ga dis council ya ki brusimet open mi chiep haini hagi snem phrakle khande khle wa ga NOC da yo na ga Shnong Khliehtyrshi yong I ga record da copy da submit is hadis council But hujui porle da em le record ko wa Gris Council depan NOC ko wo construct ya gini gi check dam hagani ga wa mantru bat kam jo ya gini gi small stream hagani ga wa mantru kata ga NOC depan gi snem arjar khaso te ida ai bat ka kam da lai gi khman te em le gi nong chong Shnong yong I ko dang wan chong Shnong thme ki wa em thao em hao ko the thao hagani ga jurisdiction yong I ha po sam But recommend ki dustbin ki kot ki slai yong ki but the lai sa this council the lai the loy ki kami jam yong ki daman gi walai chakmat da open scam ya ga hok yong ki but daman gi le kam gi nong chong Shnong yong ga dorbar Shnong Khliehtyrshi yong da gani ga por ga wi gani ga kong ko wa wan chong Shnong thagani ga Shnong yong I but lengba ga Shnong yong I da yo wi gi kot ki sla open scam ya ga hok yo ka but hado ne ga sni daman go ga nong chong Shnong I but em le gi wi ga wadau ki warsna yung snasem ni dapan permission na ga Shnong Khliehtyrshi ya halor gani ga phang I mem kwa I wani te wo bodin la ne wo yi ya ga gi bru gi wa kwa o yai lai ya ga dorbar Shnong I henre inne wan hini kam ga jin panche wa ka Shnong yong I ka manuslem jo Pynthymmai ga ya gi pot ki sam
gani ga bantai yang kami sini ga bantai yang ga sep sini kamjo wa ga north wa ga south te i kat kam ga history i ya tang kho pu di haini wa ga Shnong jawai na do ki spa snem man chwa ga Shnong jawai dang man go ga wi dan te ki wa he yang i ha ki por kat kam history wa ki wa he yang i jo ba gi ya ki nong chong Shnong yang ga jawai u pan kap ya gani ga wa man tu Chaini chiliang bat da jo ba ya ki u pan poi hado hasor silong ite to gi snem go da lai ha ki por du da dep yuman go chi spa snem man chwa te na do gi por kisni kini ki buru go wan chong Shnong hini da padiang ya ki da ga Shnong Khliehtyrshi go wi ga long yung go em hini la em gi nyao yung kha yung la cha gani ga area yang i da padiang ya ki da ga Shnong Khliehtyrshi bat ha ki tu gi snem nyao phao phra hado ki phra khle khande khle da yo gi ya ga hok wo li tho khora chon na ga Shnong yang i bat da yo gi ga hok wo thap vote ya ga hok yo ki kat kam ga constitution yang dari India bat hado ki snem ar hajar le dang man hi ki nong thap vote yang ga Shnong Khliehtyrshi hanrei kat kau man gate ga kat wo to wo chong gi hapo ga kha border gam ni te i hakaleng sodong ga border area i hapo ga Shnong i memu ju te la kami gi bru go wo transfer gi ga vote wa nei tu hitu hakha border henrei ye area man go ga hok yong ga dor bar Shnong ite chong ha ga mon yong ki memu ju te la kami kam go chong sa border mi mentru border mukhla nei te border madur kam te ter im ju emu te la kami gi bru go wo sia ayo ra transfer vote nei tu hitu nei ba ga vote ko ye transfer ho ju stem ho bna April ye transfer but ho bna August ye bi transfer he jo ko vote ko ye transfer to dei wa transfer ga vote yo man yu kam ye Shnong ye ga ro gam te da nga ni ga por jing ban chi da nga ka we Shnong yong ga dor bar Shnong chi ro ga wi nang wa gani ga khubor gani ga warta yo ki na do ga district head hado ga state level bat ki Paidbah nong chong Shnong yong ga rilom jang tia wa kat kam wa tip ki man chma hado ne la man go ke area yong ga dor bar Shnong. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.